Svečano i lijepo sinoć je bilo i u Majevičkom kraju. Vodimo vas u Lopare na paljenje badnjaka. Večernjoj službi o osveštanju i nalaganju badnjaka u Loparama prisustvovao je veliki broj mještana, a načelnik opštine Rado Savić poželio svim vjernicima da im Nova godina i Božić donese u domove zdravlje, mir i radost. Praznici su uvijek prilika da se i okupe ljudi, okupe porodice, pogotovo naš Majevički kraj je poznat po tome što je dosta ljudi u inostranstvu došli su za ove praznike da provedu sa svojim roditeljima, sa svojim najmilijima. Svi smo tu i želja nam je svima da ono loše što je bilo ostavimo iza nas, a da u novu godinu od Novog Božića idemo sa novim planovima, sa novim idejama za razvoj našeg kraja, naše Majevice i jednostavno da gledamo u budućnost sa optimizmom, jer to je sve ono što praznici sami po sebi nose i ovo je jedna prilika da svima čestitam najradosniji praznik tradicionalnim pozdravom Mir Božji, Hristos se rodi. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković također je svojim sugrađanima, ali i Srbima iz regiona i čitavog svijeta poželio srećan badnji dan i Božić i izrazio posebno zadovoljstvo što je veliki broj Majevičana iz dijaspore došao da proslavi praznike kod kuće. Mi ovdje tradicionalno u Loparama svake godine okupljamo se na badnje veče kada dođu svi naši ljudi koji žive ovdje, ali dođu i naši prijatelji koji žive u brojnim zemljama u inostranstvu, prije svega u Švajcarskoj, Austriji i Njemačkoj. I lijepa je prilika da se vidimo nakon nekoliko mjeseci, jer oni obično dolaze i ljeti i prilika je da se zajedno družimo, okupimo i dočekamo Božić sutrašnji najradosniji praznik. Nakon paljenja badnjaka priređen je vatromet. Druženje je nastavljeno uz kuvano vino i majevičko kolo.